results. Good morning, Idol Bernard. Dahil rin ito PCSO Lotto result tayo. Manipod iti 9 p.m. draw iti rabi para iti Ultra Lotto 658. Winning combinations are number 9, number 7, number 51, number 14, number 41, and number 46, with a jackpot prize of 53,230,643 pesos and 40 centavos. That's ang gasa taon na nga ba? Super Lotto 649. Winning combinations are number 16, number 41, number 29, number 4, number 43, and number 19, with a jackpot prize of 17,504,028 and 80 centavos. Awan na nga ba, Idol Bernard? Dati meten iti Lotto 642. Winning combinations are number 12, number 9, number 15, number 16, number 24, and number 20, with a jackpot prize of 43,009,332 pesos and 60 centavos. Kas tao pa'y na nga ba? Yan, para met iti STL, iti Kalman. First draw 18-22. Second draw 7-20. Last draw iti rabi 20 Ken 9. Congratulations! Kadigiti na nga bagdatang dito PCSO STL ken Lotto result tayo. Kaduwayo iti 99.5 iFM Laoag siya na Idol Shanti Papi Tatak RMN. iFM News.